Paniang ndak abiti ya. Itak tulang ndak abiti. Ada orang beli oto ko 2M langsung yang jual mah. Kalau karet-karet rancak lah ya. Membuka pintu masih paten gua. Kalau bak masih rancak. Dirancak saudaranya. Isinya na rancak. Kalau isinya rancak, kalau jo isinya kok langsung 2,5 M. Ndak namo dan 2M doh, harus 2,5 M. Tapi kalau otonya 2M biarlah. Panian yang ini ndak biting. Ada orang yang kembali oto dan kau 2M saja ndak mahal-mahal dah. Lah laku kat 2M. Lah tu mah. Tapi kalau jo durian langsung jo yang dalam kau mah 2,5 M. Kau nan bolong seketik kau mah. Kau paling mahal kau nan kau nak jual dah. Ya. Kalau motor kau berapa tahun motor kau jawab ancak ni rahasia je lah. Kalau pelet asli basi kau. Asli basi pelet kau. Jadi nan kau minat orang beli motor kau mau buang sewa. Harga dak mahal 2M lama 2M. Kau ban ancak dia. Kau lampunya lo saudara yang. Kau masih nak lui. Pajak duit. Ada berani ambil 2M, langsung saya hubungi awak. Awak paniang ni dak biti ya. Kalau apa mantap, kalau maju mundur masih ancak. Maju mundur masih ancak gua. Masih ancak maju mundurnya. Tak perlu apa mahal 2M 2,5M lah jadi gua mah. Ancak maju mundurnya ya. Mundur gua. Ancak maju-majunya ancak deh gua. Babayu gua kalau skop rancak 2M nya sana 2M. Perlu mahal-mahal mana 2M dah mah. Ancak tu Pak leko Kalau pintu-pintu laki dah. Baut ada nusak dah. Ada baut nusak ciala le dah. Kalau skop garden duo gua. Ban serep gigi je dia. Ado gigi dia. Oto rahasia sana. 2M nya 2M. Lunado cacik tu tak lale dah. Ale kuah. Kalau kunci-kunci ko masih kuek kuah. Si kuek ko. Kalau kacu pilem baru pasang petang tu mah. Kalau ban baru, ndak kerugi sana dah. Balik ke sana. Lah ada ngecek tu ke sana. Kalau ada yang minat ko hubungi saya Den. Lah.